kwase ntwi na ne wo kasa sunsum dwadini do na mara na ye bom sunsum dwadini spiritual businessman me na me di sunsum dwa me pa chaw tumi bia e chew sunsum san me pa chaw plate fire dan chiri ni gum chiri fire dan chiri ni gum na fa ha ban ye frɛ ne bay leaf so bay leaf tina me say flowers ne ha ban de ni hu agoro me wo de ba makwan mu I respect leaves me pa chaw fagum wo ye kristo ni so wasresra dia chedodo stop chai ne enchire onyame nyansa ne nimde we confront me nchira wo malam timi mudifo mode nyina monu abemma mudifo akwasi antwi atase wienso ni amekan se bedi osuru nchia ade mani pa bia ebe se mataka kra uhu mache na eno so me twen se amre pam nyame ne mbekasa na ma anuonyam kese ade fa ahudi kese na nyame de mama nso a me mfa nka me mo se me de bremo awie so me ne wo kasafa wan kasa wasetere ma asetere na wo bon e fa wi se disappointing why inkobesie broni ya pedi fefe de amane se disappointing obi se disappointing di minya sopo abraba me boy nyina so bibia ma na age agu papa sika nyina me nsam kan wakoma to yam sabri mami chia madofo bi na me chia matiefo bi na me chia wiase ma nyina Ghana abrochiri ba bibia oba bia wo hwem bia ma happy mother's day ama mo sombo ari nti na me nim ho agro na me adore ma na me bu ma na me cherish ma the whole world ne waje ma tum ye me obi ani ho nti me ka se me do ma na bu ma ewie pe me come ye ma nyina president na maka sama me nchia me papa Prophet James Awuni Sila na ma me nchia me yere University am nchia papa odi fo amayawo Church of Pentecost na amichia papa Prophet Jonah Jihu apia Kabwa the third papa Sila oba michia na disappoint wutimi sorry se okopa dwuma mokomo ye 100 wo yenyo wo na akoso obi nsabede ne koye ukoduwa ne afani pa ne yajawo wadwe ho me betumbu asema cheche nyama bi eni so jorofo hwade chibere na tenase na subscribe Attention TV nanya sunsum sam ya den etie because me no kasa about nature when I was me no kasa about nature the one who creates the universe and the earth have the superior power to change human being destiny on what's that to me no ni American say me did yodi for ntwi e do na nim say man na president disappointing yadia odofo etew sunsum so na bo hwefo ema opie ba bia nipa wa ye ma respect because e bi ntonsem na dia kwabisi sabri tie me e pesa metumbo asiti ma yenko commercial break mbra na yenko commercial break ba odofo ho bedwiri na beje wonsam e pesa bibia wadwiri bia woni kwa kire na hwe ne pa ne sunsum nyuma me pesa bede ba na neno e wasem kase bi ka kire oman Ghana na onyame ene ri adom nso be bedomo yenko commercial break mbra
Subscribe channel na ma ehia na entache na emuvu na hwe na subscribe a bia ma ye bia be mo alert na wanya bia hwe na wo nso nya experience orobo tie me enkobesie disappointing ni enkobesie o eno bi was enkobesie me koya ma sen aba wacha se enti sa nwum ya se pa bobo na boy so media mi wi afini your boy me se pa bobo dia what ya se o se nkobesie me koya ma san ba me ba toti eya dia ebredi pasunsu mo hwi ya ba maduru be kase nyame mpew wo betima ya adwuma bia wasase we sunsu wo bo wasika nyina wonsa e ba je nyeskeru na me kire wa hawo me kire kwan nyame fa so pegya nipa me kire kwan nyame fa so ye nature mani pepegya me ba jo tie me se me di prophet eruka kwasiampi adodo na nim se e ma nyina president me pa cho me kire wade baako bi mbe ye nice enum e ba buru num kura o de fa ohudonti na matumbo asem kire me pa cho obi sha papa matena sem maye nkobesie mi pegya na age egu so bia na age egu e ka mmere me pa cho wo hu ya dan kyene ada enkyene ye salt na bible ka san kyene yenda en fa we tete aso no me pa cho sa enkyene mama nse bi ngum nsana na camera ne entos no ho enkyene we asa na meka adofo bomade na pa enkyene we bi wenye skedu wenye obi na ekotwe abrewo ebie kwa ama me pa to be se wo kopa dwuma na mo ye nipa 10 wo kura na akofo bi so me kan enko e kwa yes wo no vacancy en spiritual bi kutiawo abusua na sade ya bi da ho yesi mo mansidan moment toka moment tukwan wo kan Jeremiah chapter 35 na verse 1 to 10 na wo so nyame soma Jeremiah so ko ra baka fie no mo kodi sa wo so because asade ya bi da mo so mra bi da wo so a enkobesie da mo so e pa cho enkobesie ne bi da wo so wa hwe mo aburuti wa hwe mo Ghana enkobesie bi da wo so wa presa asa aburuti a wo ko wako fine wo ko so ya hwe yi afo nu hu sa wo ko ye me ba tie mi oro me je ho a ho manku odi fo ko sentwi ne wo kasa sunsum dwadini dodo na mara na ye bom sunsum dwadini spiritual businessman me na me di sunsum dwa me pa cho to me bia e chu sunsum san me pa cho plate fire dan chiri ni gum chiri fire dan chiri ni gum na fa ha ban ye frɛ ne bay leaf so bay leaf tinam se flowers ne ha ban de ni hu agoro me wo de ba makwan mu I respect leaves me pa cho fagum wo ye Kristo ni so wasresra dia chedodo stop chai ne enchire onyame nyansa ne nimde we confront mi nchira wo malam timi nchira wo aji so di fa ko sempi onyame de adom nso be de dom fimi na na mabreso nso be de dom odi fo ahwe mi ti sunsum adwa kese so a spiritual empire onyame ne me na na ye adwuma ansam me beto aso tiri odi gumi wi ame pa chaw anadu 12 midnight hwe se bosome apie osram bosome apie na fe pejade ne fa pia bontene na kasa the spirit of salt, the spirit of power of salt. Connect me to words. Make me rich. Make me superpower. Connect me to the highest level. Let me buy expensive things. Let me meet the higher people. Make me more money. Bless me abundantly. Then we'll make 10 minutes silence. If I try you, say repeat to you. Or
repeating 3 times pacho fa be si bed wo de si hu ya me pacho atade e se wo hye atade e se wo hye yellowish me pacho se wo ni sa bosumi edi sa wo so ni nti no ana patututu dware nka so be no wo hye atade yellow wie pe tena wo dem na san repeat the same words o wi afa be leave no bi twiro sika bia wo fi se so be de boa wo na yeyie ana se wo kopa adwuma na wo nsan ka adwuma no da wakoma so e pa cho twiro din wo so na twiro sika no wo so na hye no wo hye ni wi abulunso no e pa cho pia bontin enko be hye ntimi ndi usu bio afa wo se dose bie be se dose bie after 21 days in China they are titiri ni na ko jam na hang your bedroom what city of financial status of good concrete orofo tie mi obi se papa enye nko be sie na ha mi o na mom papa ba bia nipa wo me kwo wa yen accept me me ba jo fe mo ne enchene separate obi a glass mu efesi pillow afo benye ni pani madom onye me adom nipa bu nipa respect odi for me da na maso da ebone ya let je ne nkuma no fe no ne nchene fe bi gu ade na yi gu so efesi bedroom ana wo ho odi for me to ade na sika no so te me pagya na age gu me nama me hu se sunsun bi di machi me pa cho enchene ada de no ya fra haban bi se asase ne apo me ni bi wan ka me de kira o makamara de twa ni kira o asase ne abo me pa cho che no nsu fa ene kira bo no fa dwara ho na ba dwara me pa cho aya na ju 12 ebra bo so ma pie no nya me be chi woni onya ma wo uye adwuma be gina wo pege be gina wo so me be yi wo ko ba bia nipa mu wa nipa be bu me pa cho asase ne abo yi sa ba me kan se wo gina so twa picture se wo gina so twa picture na wo firi so na ye sen twa wa ye be sen nya wo sunsu ye twa na ye nya first na be sen nya no a e je to me wo obi a wuji machinye bia kopa asase na akanfo na nima asase na abo na me ka brotiefo mo munim na me kai Ghana fo so nim ni asase na abo we se sunsun bi di wachi wuda na so dai bone ene nchina bo me pacho fagu nsom biara wi afa bi si pilo ere bi naka on so dai bone bi obi timi attack obi me pacho tie me Uba so die na wo ahonmone camp eye be ye camp Ghana fo be ye mfa ya ne papa e ba jo tie me ye che na mama obi wa we unu se ne de me so na pama we nam na wo ka che mama na papa se anadwu ye be fa me na me kwa makọ we nam e ba jo tie and now say untimi ye ma mama mpese be kokọ dwen be yiko na de abese ade nti Ghana fo be ye de sa ade me pacho you asu na tie me ya nchina bo ya any titiska no hwe me pacho hwa de abayfo hu omutiri mo den a Ghana be ye untim de ne me pacho se bayfo sey obi a sika o me de koto ye titi coins no ne atwene bu akire no ene ne keka ka ho ene o me de to yare ye ye de bi to atwere ye de bi to eti ahu akokwa wo be shi oba bi na wig nkwa na ebutu ni tiri so ni tiri humfu e ba cho se wo tiri humfu afre me na me nkire wade wate ya de ne akotori abetu tiri hu tete coins na na wade ade ba ko bi wo I say white silver color square sa eno na obefa me sha ba fu wa jimi o wo fa no a
na de abeka ye current coins ho na wa fa nkyene ubo du kara te so na bodu kunu ada anadwo no etira mo mahu amo matiri hu pie tie mama nkyere wade obi sha papa minim sama ware bet minim kunu ti no ho nyam akono bie be ma no so party ase be bo ana no ho connect afimu be ma den o so nya me hwe e ba cho penchene se wuku akasa che na o yira akasa che la penchene o penchene mpa chuti ya brod ya haban ya brod ya haban ne emba aduane da twa baako ano kakra bi na hwie nkyire gusu momfa nto empa nanim mo de to anim a momfa praye nto so me pa chaw odo na amunim no awale no odo no be sa abam bi orofo me kusu a kyerɛ nyama me kasa mienu nyansa we de me sa kwa na me kɔ ohudonti cherie odifo me to ade awia me hu hye ma to ade nso sika no so ate because of enkobehie obi timi ton bidie enkateye koko nkradoko banku ade ya buraduan nyina ba ton bi enso boka o de ka wachiri tie ora waju uzemo ho aju uzem odi fo pere me cheche wi na untie sika mam so na me kusu kire utie me Messi obi wo ha tie ni yo oto ade ne sika ne so te me pa cho enkyere aboyi ene ate tuntum no atare ye okoko ne tuntum no enkofa kokko no kokko ne maba be ka ho asem later ene ye de sankoda ayare kokko ate kokko ne ye de sankoda ayare maba be ka ho asem later ate kokko no e de saya ne bi maba be kire esoro yade maba be kire me ba cho enkyiri ene ate ene me kwate wo de kikire wo ade em na fato nkonkonu obi antimi ntwi sika mi ye oni pa mo nam nkrankro mu a omo ye entwe amanfo sika e ba cho tie ni ami ka kire wi aburo adwene ntiase so baka na we tade we nyina ho na me hu me pa cho motidwam na obi to ade na ohwi amanfo sika on de odi aduro na eto mpa cho akwane ba akopɛ wosu nyama na wo ton me pa cho pe enkyene abo ni odi aba fashi table no so afi ho na ebe wo sa amada bi si amada bi nyankopɔ tu bi si mfi so betima se obi ade wo de ade ntumi nse me ba cho me ko nyankopɔ asem fita na akire wo undiluted from the Messiah na nkasa ho me kire nature orofo tie me e ka se mo akire wo obi se papa efi am tim edu anaja bibi ni namu ntime nda e pa cho ya ye nkyina bo any aburonwura na ya hata na awo no fegu fie ni na four corners of the house if you want to kwa wom unya esapa na adwo